ko ego kavuze ko uyu mwaka menga mu kwezi kwa kangahe ko abagabo mu Kirundi bava kudashukwa bazoba badashukwa canke nta nguvu bazoba bafise yego zo gukora amabanga mpuzabitsina yego ayo makuru ukabidona bakabonye hanyuma avuga ko bizaterwa n'iki Mushumba mbo nta mpamvu nimwe yavuze ibizoba bivuye ko nta ni inyungu yigeze avuga y'Imana izo bifisemo ubimika nje uriya wabonye iriya video yo kwa Grace umugabo yamanitse ukuboko kw'ibumoso uze kuyireba yamanitse ukuboko kw'ibumoso nukwera nuko yes yamanitse ukuboko kw'ibumoso ubundi bamanika iyo urahira mu nshingano agahita arongora uwo mugore wo hanze donc izi ntambara zose zitangira zakomotse ku muntu umwe wakominikanye na papa bitangaza hanyuma mu rugo bitangira kutagenda neza yego hanyuma ka 2025 abantu bakwiriye kuwitondera ejo bundi nabonye muserebura murara mubyina mumena champagne ariko umwaka turawutangiye tangaza akaba ariyo mpamvu yese rukangira kuri social media kugira ngo wa muntu we nawe abone ko ibintu biri mu buryo hanyuma iriya ninzira imwe nyine yo kugaragaza ko atakiri kumwe n'umugore yego kugira wa muntu amugirira icyizere arusheho kumwizera ariko mu ruhande rumwe ntabwo ari ko uyu mwaka abantu bakwiriye kuba maso uyu mwaka uzabamo ibintu bikomeye uyu mwaka uzabamo imiyaga myinshi uyu mwaka uzabamo ibihuha by'intambara byinshi uyu mwaka uzabamo amaksida menshi uyu mwaka uzabamo impanuka zo mu mazi n'izo mu kirere nyinshi abantu nibakwiriye kurangazwa n'abakozi b'Imana b'iki gihe bavuga bati dufite titre runaka iremereye y'ubuhanuzi cyangwa se yo mu murimo w'Imana ariko ugasanga baracuruza ibyaha bya bagenzi babo cyangwa se aho kugira ngo bajye guhosha cyangwa kumvikanisha ahubwo buri wese akaza akavuga ngo nawe wakumva se nawe wabona ese mu by'ukuri bintera kwibaza ngo muri iki gihugu hano muri umujyi wa Kigali haracyari abakozi b'Imana Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize umugisha ndetse n'amahoro Imana itanga bibane natwe twese aho duherereye. Uyu munsi turi kumwe n'umuhanuzi. Hari abajya bumva mvuga ngo ni umuhanuzi yenda bakavuga ati ese ntumupfobeje. Ntabwo ngiye mupfobeje. Igifite agaciro kuri we nuko ari umuhanuzi. Nubyumva ntugace imanza. Nta nubwo amavuta yasizwe nk'umupastori nk'umushumba banyatesheje agaciro ahubwo mbangira ngo wumve ko noneho hejuru y'ayo mavuta hari hayo yasizwe n'Imana y'ubutore y'ubuhanuzi. Mukozi w'Imana waramutse neza? Muraho mwaramutse mwiriwe? Yego. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Amen. Amakuru yanyu? Turaho turashima Yesu. Muririmbyi yaravuze ngo ubwo Yesu umwami Yesu ankunda ndamahoro. Ati no mu byago nzaririmba. No mu byago nzaririmba ndamahoro. Ariko arahana ajya avuga hajyanera ubwoba. Yari afite ukwizera kurenze ngo naho ndiho naho napfa nziko nkundwa n'Uwiteka Yesu amibyo nyena byose ndamahoro. Aba bantu
bari baramaze gusiga kawunga, baramaze gusiga ibirayi, baramaze gusiga ifi n'ifiriti, imodoka n'inzu. Bumva ikintu kibabeshejeho, ikintu kibagize abo bari bo ari ukuzabona Imana. yego Iyo bitandukanye n'uyu munsi rero wa none, uyu munsi iyo mbonye Imana irahari yambaye utwo dukweto twiza wayambaye, mpita numva nanjye natwambara. Nabona iyo t-shirt yawe, ariko iyo t-shirt irahenze. Ikibazo nuko mama mudashaka kujya imbere ya kamera. iyi ngiyi irahenze. Yabona wambaye nk'iyo t-shirt ngahita numva nanjye nayambara. Icyo nicyo kibazo, niyo ndwara y'abantu b'uyu munsi turwaye. Ariko bo bumvaga nyine no mu byago, nubwo ibyago byaza, ni nayo mpamvu bavugiraga Imana nta kindi kihishe inyuma. Nicyo bari baramaramaje muri make, bumva baramutse bariye cyangwa batariye, no mu byago nzaririmba ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Urakoze cyane mushumba. Ubwo twari turimo dusuhuza abakunzi bacu, reka ngusabe kugira ngo ubanze usenge Imana, ubundi no twinjire mu kiganiro cy'umunsi. Nanone turagushimiye nk'uko dusanzwe tubikora, kandi tuzi ko amashimwe yacu akugwa neza. Tugushimiye ko turi amahoro, nk'uko uyu muririmbyi yabiririmbye. Nubwo ibyago byaba bihari n'amakuba, ariko ubwo ubugingo ari buzima turi amahoro. Bana natwe muri uyu mwanya twicayemo, tugiye kuganira n'abantu ijambo, iyi miti mikire. Twicaye hano nk'abaganga, abarwayi nabo bari imbere yacu, bakeneye imiti. Reka rero buri muntu wese unywa uyu muti akire mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza uduhaye. Turakora ikiganiro gitoya, ntabwo tuza gukora ikiganiro kinini, kugira ngo abantu babashe kurushaho gusobanukirwa. Pastori, maze iminsi myinshi nitegereza ibintu bibera mu bakozi b'Imana, bikantera guhangayika. Ugahangayikishwa n'iki? Gahangayikishwa n'umurimo w'Imana. Ndababaye. Ukunda umurimo w'Imana kurusha nyirawo. Nyirawo arawukunda kandi nta n'uwawukunda kumurenza, ariko ni ngombwa kugira ngo ngire ifuhe ry'umurimo w'Imana. Nibaze ngo ese bikomeje gutya turava he turerekeza hehe? Aho umugore w'umuhanuzi n'umugabo w'umupastori bashobora gushwana cyangwa kugira ibibazo, umwe muri bakirukankira kuri kamera. Utararengaho icyambere abantu bakora, wenda tuzanavugaho mu rushako, ni icyo ngicyo nyine. Umugabo ni umupasiteri, umugore ni umuhanuzi. Ubwo bagiye gukora icyumba cy'amasengesho mu buriri, mu gitanda iwabo, ibintu bitavuyemo barashwana. Uretse ni bande se ubundi? Ni bande? Nta bantu badashwana, ariko ndenda kuza kwibaza ngo ese ibyo ubwabyo kubera iki hashobora kuvuka ikibazo nk'icyo, hakabaho kwirukankira kuri kamera kubigaragariza isi? Ibi bintu mu by'ukuri turetse no mu muco nyarwanda simpamya ko bishobora kuba ari byiza. Hari ibintu bita kwanikana cyangwa se gushyirana hanze. Iyo mbona umuntu w'umugabo w'imyaka 40-50 ahaguruka akaza akavuga ngo umugore wanjye yarasambanaga, umugore wanjye yakoraga ibi n'ibi, mbese ukajya wumva arimo aravuga amakosa ye hari kuri kamera. Ese umuryango ntacyo ushobora gukora ku muntu w'umukozi w'Imana wagize ikibazo mu rugo? Urakoze cyane. Ayo makuru narayabonye, ndayareba, ndetse ngenda nabazi kuruta uko mubazi. Apotre Joel, yego,
muzi mbere y'uko mwe mumumenya, akorera i Nyamirambo, afite itorero Kacyiru. Apotre Joel ni inshuti yanjye. Apotre Joel niwe bita Papa Bitangaza. Kandi koko ni umukozi w'Imana pe. Uretse ko iyo ibibazo bibaye nyine abantu babyumva uko, ariko muzi ari umuhanuzi. Hano ku Kinamba abantu bakuri aka gahanda k'amabuye ndamuzi, twararanye mu buriri bumwe mu mpamvu zimwe ndetse izindi. Muzi rero ari umukozi w'Imana, ariko iyi minsi iragoye, ntago wamenya uko ibintu biri kugenda biba. Bibiliya iravuga ngo bazayobya n'intore niba bishoboka. Nuko Satani ari gukora, niyo mirimo ya Satani, ariko ubundi byakagombye, ntago byakagombye kugera aho ngaho, ntago byakagombye kuba bityo, ntago byakagombye kugera muri izo nzira, ntago ubundi bakagombye. Bariya abantu baciye mu buzima bubi, mwebwe mutazi, mubonye Mama Bitangaza ari umugore mwiza, usa neza, wambaye baze, ugira n'umutima mwiza. By the way, mubonye Papa Bitangaza ari umugabo umaze kubyibuha, umaze gucya, baciye mu buzima bubi. Hahandi umugabo bigeze babirukana mu nzu, umugabo agacumbika, hanyuma umugabo aracumbika, twarabanye nyine, ni muri icyo gihe twabanye mu kazu nabagamo. Araza arambwira ati mwene data wamfashije, buriya tubiziranyeho, we n'umugore we turabana. Hanyuma nyine kugira ajya abasha kugira uko yigenza, nkagenda, twari dutuye Kacyiru. Hanyuma nagenda, umudamu akaza mu rugo, bakagira uko bigenza, akambwira ati, nkababwira ni nta kibazo. Ariko aho ngaho gatoya bagira we yaje kubana kwa Kicumbi cyangwa se kugira ngo mufashanye mu rugendo. Umugore wari iwabo, umugore yajyaga iwabo kwa murumuna we, cyangwa n'umuntu yari yaramwirukanye. Ubuzima bwari bwaranze. Umugore ajyana abana, umugabo aramubwira ati rero ntago mfite uburyo bwo kwishyura inzu, wowe jya kwa murumuna wawe, hanyuma njyewe nanjye nshake aho mba, nibikunda tuzongera tubane. Hano Kacyiru. Urumva uyu munsi narababaye iyo mbonye abantu nk'aba Imana ibahagurukije. Ni ukuri kandi madamu wa Joel nawe Joel, nuvuga Joel ntibamenye uwo ari we. Apotre Joel, Papa Bitangaza. Bakwiriye kwicara bagasubira inyuma muri ubu buzima, bakibuka aho bavuye, bakibuka aho bari bageze. Niba ari umugore wakosheje bakabikosora, ariko bakongera bakabana. Mushumba, iyo uvuze kongera kubana cyangwa se guhura, wowe birumvikana ko uri umuntu bazi muri ubu buryo, cyangwa se ubundi, cyane cyane ko wumva ko hari igihe mwatwazanyije umusaraba. Ese iyo apotre nibutse abantu badukurikiye, apotre ni intumwa. Intumwa rero aho igeze hose ihabyaza agakiza cyangwa se umurimo w'Imana. Ntabwo ikumirwa, iragenda ikabwiriza, igakora ibishoboka byose. Uyu munsi Papa Bitangaza aracyari apotre? Ku izina. Aho ngaho no comment, ntabwo ndi bujye kure, kuko iyo aza kuba kiri apotre ntabwo tuba tumubona kuri social media avuga ibibazo by'urugo rwe. Ikiriho abantu benshi nabonye bavuga ngo ni pranka, ngo bazongera babane. Amakuru mfite, yego, njyewe mfite
mfite nuko muri uku gushwana hariho umuntu mbivugera, hariho umuntu w'umudamu wo hanze iyo, ndetse n'ubu rubanza ngira ngo nahoze mbona Claude ni ku Ikaze TV arimo avuga ko Papa Bitangaza yareze umugore, ikigenderewe nuko abona divorce agahita arongora uwo mugore wo hanze. Donc izi ntambara zose zitangira zakomotse ku muntu umwe wakominikanye na Papa Bitangaza, hanyuma mu rugo bitangira kutagenda neza. Yego. Hanyuma Bitangaza akaba ariyo mpamvu yese rukangira kuri social media kugira ngo wa muntu we nawe abone ko ibintu biri mu buryo. Hanyuma iriya ni inzira imwe nyine yo kugaragaza ko atakiri kumwe n'umugore, yego, kugira wa muntu amugirira icyizere, arusheho kumwizera. Ariko mu ruhande rumwe ntabwo ariko byagakwiriye kugenda, kuko abantu babanye muri ubwo buzima, yego, abantu baruhanye muri izo ntambara, abantu bacanye muri ibyo bibazo, uyu munsi bakaba bari bavuye kugucumbika bakagira inzu yabo, uyu munsi bakaba bari bavuye muri ibyo bibazo barimo banyuzemo, bakabona ubuzima, bakabona aho kuba, bamaze kugira abana bakuru. Urumva muzi nka 2010 nanjye nari naratekereza gushaka, reba abana banjye uko bangana, bamaze kugira abana bakuru. Ntago rero umuntu umwe cyangwa undi yarakwiriye kuza ngo asenye urugo rw'abantu bamaze kugera aho bageze uyu munsi. Ntekereza rero wenda ko Papa Bitangaza abonye abantu bamwegera bakamuganiriza, buriya nta muntu n'umwe udakosa, nta muntu n'umwe utayoba. Mama Bitangaza numvise amajwi arimo abwira umugabo ko ngo ari umugurira ikariso, narabyumvise, ariko ntago byagakwiriye. Yakibutse ko inzu arimo aho bageze ari neza y'Imana. Ariko nubwo uvuze utyo, hari ahantu narebye kuri canimwe mpabona umuntu arimo aravuga ko mbese yashaka kumvikanisha ko ari umwako yabateye, cyangwa se ko bazize we. Vuga ati urugo rwanjye rwarasenyutse, bamfataho ijambo mbabwira ko nabo bizababaho. Ntabwo ubona ko Papa Bitangaza mu by'ukuri kuba hari uwo yigeze kwishima hejuru, cyangwa hari aba yagiye yishima hejuru ko ingo zasenyutse, yaba ari n'igihano cy'Imana kugira ngo imwereke ko byose bishoboka? Oya, ntago ariyo mpamvu. Niko bigenda buri teka ryose. Iyo habayeho ibibazo nka biriya, buriya Papa Bitangaza nibwo agiye kubona abakunzi, nibwo agiye kubona abanzi. Mama Bitangaza nibwo agiye kubona abakunzi, nibwo agiye kubona abanzi, nibwo agiye kubona. Rero hanyuma uwo we asenya we yawutewe nande? Uwo wavuze ko ari we bateye umwaku, wasenya yawutewe nande? Wavuga ko icyatumye asenya ari uko umugore yamunaniye. Wese kuki atatekereza ko yananiye umugore? Nicyo kibazo nenda kukubaza kijyanye n'abakozi b'Imana b'iki gihe. Bavuga bati dufite titre runaka iremereye y'ubuhanuzi cyangwa se yo mu murimo w'Imana, ariko ugasanga baracuruza ibyaha bya bagenzi babo, cyangwa se aho kugira ngo bajye guhosha cyangwa kumvikanisha, ahubwo buri wese akaza akavuga ngo nawe wakumva se, nawe wabona. Ese mu by'ukuri bintera kwibaza ngo muri iki gihugu hano muri umujyi wa Kigali haracyari abakozi b'Imana? Abakozi b'Imana barahari, nta bantu bapfira gushira. Yego. Umunsi umugabo Eliya ahunga Yezebeli ngo yinjiye mu buvumo, yego, Imana imusangamo iramubaza turakora iki hano?
arayibwira ati ceceka, ntabwo uzi umugore witwa Yezebeli hariya n'akarimi ke n'inkota afite. Imana iramubwira ati, abwira Imana ngo abahanuzi bose barapfuye, none ninjye usigaye njyenyine. Imana iramubwira ati ceceka, vana itikwa aho ngaho, haracyari 7,000. hari abakozi b'Imana. Iki nicyo kibazo abantu bajya bagira, iyo ibibazo nk'ibi bibaye, nahoze mbivuga mu gitondo kuri radiyo, iyo ibibazo nk'ibi bibaye bahita bafata Imana irahari, bagafata Saviye, bagafata na runaka, bakabahuza na Papa Bitangaza. Ariko agakiza ni ikinege. Buri muntu wese afite uko yahamagawe, afite uko azabazwa. So mu magambo make, abakozi b'Imana barahari, nawe uriwe, nanjye ndiwe. Urakoze cyane, barahari, ariko uyu munsi nabimenye harimo akantu kitwa diaspora, akantu k'akadiaspora kaba karimo, kuko ntabwo byumvikana ukuntu umuntu agira ikibazo mu nzu agahita kizana kuri social media, rimwe akanabikoreramo amakosa. Buriya naho waba wahemukiwe kujya kubivugira kuri social media, byanga byakunda hari itegeko kuri muragonga. Ariko none ugasanga wa muntu abikoza atari ubujiji, atari uko ari ntamenya, byitwa ngo ni n'umukozi w'Imana. Naho kumbi bafite ukuntu bari kuresha hakurya y'amazi. Urumva aba bantu bo hakurya y'amazi hano, tubonereho tunabasuhuze. Yego. Nabo bakwiriye kujya baba maso. Reka nkubwire mukozi w'Imana. Yego. Ngiye kuvuga ikintu gikomeye. Reka mvuga ikintu gikomeye. Uko wagenje, yego, ni kuzagenzererezwa. Uyu mugabo wasenyura urugo akaza kukurongora, ntabwo unyara zahabu. Ntabwo ufite ibintu biruta iby'umugore yabyaje abana 3, 4. Yego. Icyo kugendereyeho nutwo dufaranga, nugira ibyago akaturya tugashira, azakwanga nkuko yanze n'abandi. Kabiri, uyu muntu wananiwe kubaka urugo rwe ntabwo azashobora kubaka urw'abandi. Uyu mugore washyize umugabo we ku karubanda, basezeranye imbere y'Imana ko bazatandukanywa n'urupfu, cyangwa Yesu Kristo agarutse gutwara itorero, agahindukira akabwira umugabo we ko ari imbwa. Wambwa we, wagakiwe, nawe umuri inyuma ugiye kumushaka, wowe ndavuga wa mugabo uri inyuma y'uwo mugore ugiye kumushaka, icyo gukurikiranyeho nikimara kurangira, natakibona, ndakubwiza ukuri, wowe azakubwira kuri imbwebwe. Hari ikibazo njya nkunda kugira kuri abo bantu bitwa ngo n'aba diaspora, nge simazi. Nta nuwo ndahura nawe, banezezwa no gusenya cyane ingo, kandi ugasanga uwo uwasenye urugo baramwakiriye. Twabonye umugore umwe w'umuhanuzi, ndashatse kuvuga izina, yari atuye i Musanze, ajya muri Mozambique. Agezeyo umupastori ahasanze ahita amushyingirana n'undi mugabo. Ibyo byarabaye, ataye umwana w'uruhinja, umugabo akagererwa amuhetse. Ejo bundi tubona uwitwa Garase arahagurutse, ahagurukanye n'umugabo w'abandi. Bageze Kampala, noneho bahita nimba baranabashingiye ntumbaze, ahubwo bahise babimika. Abantu barapfuye, sibyo? Niba Bibiliya iravuga ngo bafite ishusho yo kwera. Hanyuma mureke mbabwire, mujye mucunguza, mumenye aba bantu Imana bakorera iyo ariyo. Umugabo wasezeranye n'umugore ku Gikongoro akamutayo, niko nabibonye, ni wowe uvuze ibya Grace. Akaza inaha agasezerana n'undi akamuta, agakominikana n'uyu mubyeyi, ndetse kugeza ubwo bavuze ko nabonye Grace akuramo impeta igihe kimwe, avuga ko ibyo bintu abivuyemo
uyu munsi bakaba babimitse. Ahubwo mukwiriye gushyira urushyi ku munwa, induru ku munwa, mukabwira aba bakristo bagiye gushumbwa n'aba bantu, mukababwira ntibazigera bagira umugisha, kuko aba bantu bafite umuvumo. Uranyumva neza? Ndakumva cyane. Icyambere, uriya mugabo afite abagore babiri basezeranye, afite n'abandi yagiye abyarira. Uranyumva neza? Uwo nabonye ntabwo nzi niba ari umugabo we, kuko uriya mugabo afite abagore be babiri, ni umuhatari. Ariko ngewe iyo ngeze aha ngarukira uriya mugabo. Ubundi leta isezeranya umuntu wasezeranye uti inshuro ebyiri. Ubwa mbere yarasezeranye, ava iwabo arongera arasezerana. Umugore wa mbere aza kuvuga ko basezeranye kandi afite ibimenyetso. Leta ntiyakurikirana uriya mugabo. Urabona ikibazo ari uriya mugabo? Simbizi, sinzi impamvu itigeze bikurikirana, kandi nuko yenda nta watanze ikirego. Ariko ngewe icyo nshaka kumenya, aya madini ari muri diaspora, abashumba bayashumbye, nakubwiye mvuye mu Rwanda nsenye ntaye umugore ntaye abana n'abana, mvuye mu Rwanda nsenye ntaye umugabo n'abana, uhise ufata uri pasiteri uranyimitse, arubimika. Wabonye iriya video yo kwa Grace? Umugabo yamanitse ukuboko kw'ibumoso. Uze kuyireba yamanitse ukuboko kw'ibumoso, nukwera nuko. Yes, yamanitse ukuboko kw'ibumoso. Ubundi bamanika, iyo urahira mu nshingano umanika ukuboko kw'iburyo. Uze kubisubiramo, yamanitse ukuboko kw'iburyo. Erega ikikubwira ko ibintu abantu barimo Imana itabihagazemo, Imana itebirimo, hari ibimenyetso bigenda bibigaragaza. Usubire muri iriya video neza, yamanitse ukuboko kw'ibumoso. Bivuze ko ubwabyo babyitiriye Imana, ariko biriya bintu si iby'Imana, bafite iyindi mpamvu yabo. Kuko none yaba umwimika, yaba abantu bari baraho, nabonye barimitse abantu benshi, habuze umuntu ugenda yongorere uriya mugabo wamusengeraga, amubwira uti dore umushumba ugiye kwimika yakoze amakosa, yamanitse ukuboko kw'ibumoso. Cyangwa ubwo nibone ko babigenza bitewe n'Imana yabo. Okay, Imana yabo, apani yacu, kuko iyacu irera, irakiranuka, irubaka, ntisenya. Nabonye yaramanitse ukuboko kw'ibumoso. Ariko mu by'ukuri abantu ntibumve ko turi kujajinga abantu, ahubwo turi hano kugira ngo duhugurane. Inshuti yanjye, wowe uneze amatwi, uyu mugabo utaye umugore n'abana, akazana n'undi nawe wakoze divorce, ibi biganza bazakurambikaho, uretse imyaku n'imikoshi n'ibitindagasa uzakuramo nta kintu, kubera ko ntabwo urugo rwakunaniye. Umuntu azaza ngo agusange akubwire ngo ko nagiranye ikibazo n'umugabo wanjye, bizagenda bite? Feri ya mbere icyo azamubwira ati mbesire yite, nanjye nakoze divorce, ndongorwa n'undi. Kandi ugasanga birakorwa n'abantu bavuga ko ari abarokora, ari abakristo, ari abanyamwuka. Nicyo kintu kitubabaza. Ariko iyo myuka yanyu muyivoma. Nicyo kintu kitubabaza. Kuriya mutitira wagira ngo mwarwaye malaria. None se oya nabaragaze Imana zamu. Mujye muvuga ko ari nyabingi mufite, mubiyemere. Hanyuma kubera ko abantu batamenya, ntago bazi kugenzura imyuka. Ariko mu by'ukuri abantu bakwiriye kuba maso. Ntago turi hano kugira ngo dusenye abantu, turi hano kugira ngo tuganire n'abantu. Narababwiye ukwiriye kumenya uyu muntu wari we. Uyu muntu wasenye urugo, mama, ahagaze imbere yawe, agiye kugushumba. Atandukanye n'abagabo babiri, atandukanye n'abagore babiri, atandukanye n'abagore batatu.
ataye abana ibunaka aje kuguhagarara imbere umunsi niki kizima azakubwira uretse ko tubivuga nawe wowe n'ikigeragezo mu rugo azakubwira ngo senya kuko nawe nibyo byamubayeho erega ibiturimo narababwiye ngo nibyo tuvuga abantu rero bakwiriye kuba maso. Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaduka abahanuzi b'ibinyoma. None se pastor ubu ntimwagarukira abapagani bavuze ko abarokora ari abesikoro bavuga ibitabarimo nimba uyu munsi ari byo biri kugaragara gusa babapagani batujagenga bavuga ukuri dukwiye kubagarukira. Oya nta muryango utagira ikigoryi, nta muryango utagira ikigoryi. Ari umugore w'umurokore twe dukorana ikiganiro arangije aravuga ngo abagabo barokora impamvu babareka ngo nuko badashoboye ngo gahunda zo mu buriri ntago bazi gutera akabariro kubera iki kinsetsa nuko n'ubundi atandukana n'umurokore agashakana n'undi nawe uvuga ngo ni umurokore. Ese kuko urumva ari cyo kibazo? Ese ubu niko mukozi w'Imana ubu koko ikibazo kiriho mu ngo nabonye umuprofete w'i Burundi kama sinzi yavuze ahubwo musenge yavuze ngo muri 2005 uyu mwaka wa 2025 abagabo mwese ngo gahunda yo mu buriri igiye kuba probleme. Ubu rero mwitegura ahubwo ko aribwo zigiye yabivuze nakabonye rwose ako ka video arimo avuga ko ngo 2025 probleme bigiye kuba bagiye kubibiremba kubera iki ntago mbizi ariko ngo niwo mwuka wateye none Imana idutabare noneho ariko subundi muzansobanure kuki bavuga ko abagabo b'abarokora aribo badashoboye gutera akabara. Ese ubundi aba bagore bo batewe n'iki? Baragira ngo abagabo bazabagwe mu maguru bazajye bafata barafu basi bashyireho kugira bikonje ariko bihangane bubaka ingo. Batewe n'uwuhe muriro, bafite ubuhe bushyuhe kugeza ubwo umugabo akurongora ntushobore ntunyurwe. Abantu batewe n'umwuka wo kutanyurwa. Si uko abagabo badashoboye ahubwo abagore arabadayimoni b'ubusambanyi bazamutse binjira muri abo bantu bibatera umwuka wo kutanyurwa. Ariko urumva n'izi ngo nyinshi zigenda zisenyuka tukazibona hano kuri social media akenshi ako kantu ntikabura kuzamo gucana inyuma kutabikora neza. Ujya kukumva bari kubivuga kwibaza se umuntu yamenye gute ko babikoze nabi? Abafite ahantu ajya urumva afite ahantu ajya akabikora neza. Ikintu kiba gihari cye nabonye umwana w'umuhungu arimo avuga ko ngo ari umupfubuzi kabombo kabisa. Nabonye avuga ko ari umupfubuzi. Rero aba bagore nyine ni ukuvuga ngo bagenda bagiye kureba hanyuma yagerayo mugani bamukorera iby'umugabo atamukanda. Umugore buriya umugabo ashobora kugira umugore mu gasozi umugore wo mu rugo ntazigera bimenya. Ariko umugore wasambanye umugore wahuye n'undi mugabo nibiriya nyine ahita kwita imbwa kuko hari aho ubutageza hari ibyo ubudakora. Noneho nibagerageza bakora imyitozo myinshi kuko urumva kabaye nimba uyu mwaka noneho ari uwo kwesa umuhigo wo kubibiremba nabibonye bivuze koko ni umuprofete w'i Burundi Bujumbura ngo yavuze ko ngo satani reka mbivuga uko yavuze ngo uyu mwaka ngo abagabo benshi bagiye gufatwa n'umwuka w'ubu bagiye kuba ibiremba ngo mu buriri bigiye kuba ibibazo. None koko niba wenda reka mbyemere ubundi nemera mbonye niba ari byo cyangwa niba atari byo hakorwa iki ahubwo? Ese ubanye n'umuntu ari muzima ngize amatsiko ndashaka guhamagara i Burundi reka mpamagara i Burundi. Hariyo abapasiteri benshi b'inshuti zanjye nubwo ubu ntaza nintanaba. Yes, uraho neza mukozi w'Imana? Amahoro cyane, amahoro gose. Yes, ashimwe mushumba.
nahimbazwe iteka ryose. nguhamagaye ndi kuri kamera na mikoro z'Imana Irahari TV. Yego. Ndizera ko muri Bujumbura. Yego ndi Bujumbura ku mugwa mukuru. Yego. Nubwo tugisohoka amateganiro tubura amahoro. Hari umukozi w'Imana twari turi kuganira kuri kamera. Yego. Ambwira ku ka video yabonye gacaracara kumu profete w'i Burundi avuga ko Imana yamubwiye ko mu mwaka wa 2025 hagiye gutera icyorezo cyo gutuma abagabo babibiremba. Sinzi niba mu Kirundi ariko bivugika. Sinzi niba wakabonye. Bo naka video nakabuze mu Tanzania. Yego. Mu Giswahili. Kavuga yuko ego kavuze ko uyu mwaka menga mu kwezi kwa kangahe ko abagabo mu Kirundi bava kudashukwa bazoba badashukwa canke nguvu bazoba bafise. Yego. Zo gukora amabanga mpuzabitsina. Yego. Ayo makuru akabido narakabonye. Hanyuma avuga ko bizaterwa n'iki Mushumba? Mbo nta mpamvu nimwe yavuze ibizoba bivuye ko. Nta ni inyungu yigeze avuga y'Imana izo bifisemwo. Yego. Ya rero urumva ubuhanuzi nibwo turabwumva iyo buriko buravugwa, ariko tumanza kuraba mbega ubuhanuzi busohoye ku Mana se abagabo ni baba batubagifise inkomezi zo kuvyara ku Imana ivuga ngo mugende mu byare murondoke. Yego. None ibi bintu Imana ibifisemwo uruhara canke nubwo abadayimoni. Rero nuko yareka bivuga ari mu itorero atamuntu ari guhaba mubaza ikibazo. Umuntu yareka mubaza impamvu yabivuze ko ari yavyeretswe n'Imana, umuntu akamubaza n'impamvu yatumye Imana nimba ibirimwo impamvu igomba kubikora gutyo. So ngewe nari nahangayitse nibaza ntese uyu munsi dukunda kubona amavideo acaracara y'abagore bavuga ko abagabo b'abarokore cyangwa se babakizwa badashobora kurangura amabanga neza mu buriri. Tukavuga duti se nimba bije kandi nubundi bishyikiye abakijijwe cyangwa se abasenga aho noneho ingo ntizirangiye burundu. Jewe sinibaza neza yuko ivyo bintu yavuze bo mu byumviro no mu bushakashatsi bwacu mu buryo bw'imibereho canke mu buryo bw'umwuka. Nizere ko yoba ari umugambi w'umurwanizi Satani atari umugambi w'Imana. Yego. Hama abagabo nabo kuba bagira mu ngo zabo ntibakora ubushake ngo babe bumva ko bafise inguvu. Wenda no bivuga mu nzira zibiri. Hari aho umuntu abe yanyuza ahandi urabona ko bitoroshe muri bino bihe. Cyangwa ugasanga urukundo rwaramaze guhera. Yego. Ugasanga mu rugo nta rukundo afise rw'ubushake bwo gukora ayo mabanga ariko yagira ahandi akayakora. Umva ibyo bari ibanga, umugore aguma yibaza ngo n'abadayimoni bateye kumbe uwabo hari ahandi hantu yinyavye yabanje guca muri restaurant yariye yahaze. Yahaze kandi ikindi urabona ndakunda kwibwira abantu muri kino gihe urabona ko abantu baratangura bakorera Imana bari hasi mu buzima bwo hasi mu buzima butoroshe. Ugasanga yashatse nyine bari mu buzima butoroshe, ugasanga umudamu nyine bavanye iyo hasi urushako rutoroshe, kwambara nabi, kubaho nabi. Hama umuntu yamara kuzamuka mu buryo bugaragara bw'amafaranga umwe batanguranye ukacumenga nyine akayabaga kamwe ka kera rwa rukundo rumwe rwa kera ntibisubire kugaragara akabona kumenga ntibagikwiranye. Kandi nayo kije gikorwa burya kiva mu mutwe kiva mu bwonko ni namabanga umuntu arangura amanje kubitekerezaho. Amaze rero kubona ko muri we atacyumva ko amushatse canke ntabacumva uburyohe bwo kumva ko amushatse. Naho biranashoboka. Rero ni mu nzira zimwe n'iyindi ushobora gusanga umuntu yitwaza ngo urumva ngo nyesinga ibishaka nyesinga ibyiyumvamo kumve hari ahandi hantu umuyoboro Satani yinjiranyemo swate mu vyiyumviro yaciye nyuzemwo kubona kumenga ntibagikwiranye na cyane cyane yuko ingo z'uno munsi abantu benshi zigaragara kumenga zirubatse hanze ariko indani burya zarasambutse. Yego.
bakababona bakavuga ati nta kundi sinokwisebya ngo bumve ko nashatse undi mugore noba menje ndi umushumba canke ndi umuntu usenga, agaca avuga ati nta kundi reka mfe gupfira ubu nyene nzakwiyaranje uburyo byanse ko ndi uwo nko hanze nzaza kwikinisha, navyo bimara imbaraga bigatuma umuntu agenda aragira ikibazo. Muri make ni nuko ndimo kuvyibaza, na cyane cyane nyene imyaka tuba tumaze turiko turakorera Imana, ari umuntu abavuga ati mu bushakashatsi canke mu bijanye n'ibyo kugenzura narabonye hari impamvu ni canke iriya yotuma ibimera gutya. Urakoze cyane mukozi w'Imana Nyakoba Pastor Fisto, tunagushimire kuko turagutunguye. Urakoze cyane. Urakoze cyane ku kiganiro cyiza uduhaye. Bo turakomeza dukurikirane tumenye impamvu y'uyu. Muzatwikora ku mwanya wose, ndazi ko mwamaze ushoboza dukaronka icyo turi buvuge. Yego muhanuzi. Nuko mugira umugisha mwarahezagiwe. Amen. Ngayo nguko uyu rero ni umupastor uri mu gihugu cy'u Burundi ari Bujumbura, aravuga ati iwacu naho rwose byavuzwe n'umutanzania ko bisemurwa n'umurundi. Urumva bari i Burundi, umuvuga butumwa mu Tanzania uragiye i Burundi, byavugiye i Burundi ariko bisemurwa mu Kirundi. Urumva ko nabo byabacanze koze se Imana ibifitemo inyungu. Ni ikibazo, ariko rero ni ikibazo gikomeye, kandi ka 2025 abantu bakwiriye kuwitondera. Ejo bundi nabonye muserebura murara mubyina mumena champagne, ariko umwaka turawutangiye uzasoza bande? Murawutangiye muraserebuye champagne murazimennye, nabonye abantu barara biruka, abandi abagore batanze bonane, abakobwa nabo batanze bonane, hari batwaye inda. Nibyo koko mwishimiye ko uyu mwaka muwurangije, ariko se mu buryo bw'ubumana ko ariyo mugenga, irimo iravuga iki muri uyu mwaka? Niki Imana iri kuvuga kuri uyu mwaka? Yego tugana ku musozo, Imana irimo irawuvuga wiki, murawutangiye mukoze fete, ese uzarangiza bangahe? Icyo Imana ivuga muri uyu mwaka, abantu bakwiriye kuba maso. Uyu mwaka uzabamo ibintu bikomeye, uyu mwaka uzabamo imiyaga myinshi, uyu mwaka uzabamo ibihuha by'intambara byinshi, uyu mwaka uzabamo amaksida menshi, uyu mwaka uzabamo impanuka zo mu mazi n'izo mu kirere nyinshi. Abantu ntibakwiriye kurangazwa n'ibi bintu, ahubwo bakwiriye guhindura uburyo, bakegera Imana, bakongera bagafata igihe cyo gusenga kugira Imana igira ite ibagarukeho. Abantu bakeneye Imana rega, abantu bakeneye Imana, abantu bifuza Imana, kandi ndatekereza ko nitwegera Imana, Imana izagira ibyo ikora. Yego. Urakoze cyane. Turimo tugana ku musozo, twakoze ikiganiro kirekire ariko twashoje ahubwo tamutsa nyemerera utamutse nimero ya telefone kugira ngo uwagukenera abe yaguhamagara. 07 nimero yanjye 0788 29 83 4 8 07 29 83 4 8. Urakoze cyane wowe wari wabanye natwe. Iki kiganiro nakagaruka tuzakora ibiganiro biraryoshye kandi ni byiza cyane. Icyo tuba twifuza nuko twashyiraho itafari ryacu kugira ngo nibuze hagira ibintu birushaho kugenda bigenda neza. Mushumba turagushimiye. Asante sana.